clear to mi puite chi bai ule voina hianin COVID-19 medical operational team in COVID chungchanga soihona inbuatsaih thin atholina atan hun garon mangle dona kan threwa COVID thi hei Mizoram in March thla khanin case ma saber kan naya kan han kal zela eng mo chen thleng mo chen kha case nei lemin kan han oma June thla tangin case kan nei bellea ti chuan van doi thlak takin kar kalta mai khanin COVID kai noya boral kan nei bela tat me chu Mizoram dinhmun ania kan ria COVID hianin kan stay darun meka kan ramaruna khowela runa tuta chuanin henga tanga mi puite hria turin jirna te karon soi thina voina po chung chu karon soile dona amaro chu Mizoram hianin ramdang nei lo COVID dona ko nga heng kan neya COVID kan do tir po khanin emoti anga kan jin chuana te pokan soi thina mi chuan an nei velo kan nei chu NGO chak tak tlongai tak le kausan thatak kan neya chumi chuanin Mizoram sarkar hi COVID dona ko nga hen na sa takin min puyani ti hi hairul nei lawani an chunga polom tu kan soi tak zet ti khanin voina hianin hei mithiam pathum kabula hian an thruwa anni hi kan ton mai nin mersia tirna neila thome ti chuan hei min hmuwa ma se kan reng veka in mersia chung hi chuanin phelila alom lo tura ngayang ti chuan pi ber tang sonin hanin mersia tila pi ber thu so pulal Lalthlamuana Ralte kan theu omani hi discussion tam ta polo thu to thina ani hi assistant professor economics department Pachung University College thokme kani ti chona dole hianin Dr Sangzuala oma ani hi ZMC Mizoram Medical College lama community medicine department a kan mithiam nei ani hi assistant professor in tunain omme kani chuan kabul che thu hi kan she view omani hi chu tuna hianin civil hospital Aizawl hianin forensic department HOD head of department ni in tin chumi pelama chuanin medical operational team hianin member ani bokani ole ti khan voina kanan soi ho tur hi topic hlom lian pathum kanon chop chuak vea pakhatna chuanin COVID wanga boral om ta se an ruang song bol dan le vuite lo ngai khata khaning tin nge kanin rel bolang ti kha kan topic lian pakhatan dia chumi lo le chuanin Mizoram COVID mi sang ni zariat donin kan veita chuta tang chuanin ZMC lama tang hianin ave to de tang hian engemo zir chhuak kan neem a zir tur han soidu te kan neem tilam analysis ka kan nei le tura ngaila chuanin a pathumna chuanin kan threwa COVID in khovel kanin kan ram chau lo khovel economy ngong na se ema chuwang chuan COVID-19 hianin eng tiang chin nge Mizoram Economy socio economic har sadnate Mizoram hin engtenge thlen tile chung boro kara chon engtin nge ma kan lak zelang engtin nge ke kan pen zelang ti kanon soi ho don ni ti chuanin kan topic masabera hankal ngalila Dr Lalringmaia hian zot taila ani hi forensic lama kan mithiam ania hei kan ria dangin karma samaya COVID wanga boral Mizoram chong han nei ve te der maya hemi chungchang ati hin soi tama chuwang chuanin mi pui hianin kan ria tha COVID wanga boral alo om hianin arwang hi engtiang chia lo om nge ni engti ne kan song bolang a vuina then engtiang a film phurnga nge ti te hi zau zokin minan soi sak them le kalame mia hei mun tam to ka COVID wanga thi an tam ma Mizoram kan lawan dia eng ma chen kan nei lo nuwa pakhat kan han nei ve Lalthlamuana a poi khop maya hemi chungchang ha hian I state tam taka le mon tam taka hemi khar sat na hian neya kan hrianga kan hlawa tinga ina kha kan hre hlom lowa I guideline central hian ron siam khatianga wa khan tin COVID thi te hi zaum takin an sentiment ti mera chung te ri runa lo turang bera I songbol kha sarkar du dana ne tin high court ta te po I khatiang ang deu kha a thi te zaum taka songbol turani ti te kha a oma engmo lai khan har sat na thina chuwang chuan Ministry of Health Government of India hian guidelines aron siama hemi guidelines ina siam hi chu om zia daga chuan dam doina thi te
สองบอลด้านที่อันนี้เดี๋ยวเบระอิลามาสองบอลที่จุดที่ตุกินอารมณ์สวยหลังตำแล้วว่าจะมีจุดที่ชวนมิโซรัมปอเฮียนคอมมิตี้เซียมินมิธีเตสองบอลด้านตัวที่ไอตัวตัวรินคอมมิตี้เซียมาจุดชวนเซ็นทรัลไว้เมเล่ MKAC มิโซรัมกอกชันจำคอมโพลไอโอเล่ Health Department ไอโอเตอินมุขบินมิโซรัมมันกันมันตัวริน SOP กันติ Standard Operating Procedure กันติอังค่ะอารวมมานะจู่มิโซรัมมันตัวอ่ะด่วนอันนี้อาการ Society มิลปุยเดียวเล็กเห็นคำ Guidelines จูจุยเสียมค่ะอันนี้ทินVLTF และ VLTF ที่ Guidelines SOP สุรคารินเสียมาพวกขันข้ามีที่สองบอลด้านตุรกาด่าอันนี้ก็ช่างเลยมิโซรัมมีนั่นเราเชียร์ตานด่าอันนี้ข้าตาขันชวน hospital ที่เด็กขัดจู hospital staff เต็นอันเราสองบอลจุดที่อินละบะหันสองบอลอ่างไอเล่มแล้ววะguidelines สั่งชวน hospital ที่ตัวนี้วางอินเก็บก้อยมีปุ๋ยตานชวนเสียดเวกเทปูเดี๋ยวเราว่าขัดที่โควิดวางที่อันเราขานอารวงค่ะสรางโพลิทีนเบกะด่าตัวนี้ตัวตัวนี้ที่ชวนสรางปนเตค่ะโซเดียมไฮโปรคลอไรด์สุกเทียงหลิมตัวนี้สันนิษฐานกันติไม่ค่ะสุกเทียงหลิมตัวนี้จะมีหัวชวนกวางเดินกวางเตปโค่ะฟิล์มโคลทูลาปนลำปังเตปหันสันนิษฐานกันไปหันติเทียงหลิมโซเดียมไฮโปรคลอไรด์โซลูชันกันติเทียงหลิมตัวนี้ตีอันนี้ที่ชวนขมินหัวชวนช่วงเตเนี่ยนะวิตูรินลันเทอันนี้ตาข้ามี hospital อันเราสองบอลตัวนู้ข้าจูกวางเราโจนตัวหมอเราข้ามีเราตัวต่างข้าจวนเราทนได้ตัวเราตัวเราว่าจู่วางชวนมีที่วิปังไงกันมันอังอิติมายังข้าเทียงเดียวกันมันเทตาวิได้เตปเซเลมอนีกันเทียงเตปมันเทียที่นักกวางโจนตัวเตให้มิโซรามิโซฮีกันเราจุดเราเดียวไหมฟิล์มคูลโอเวอร์ที่กันติดโดนไงนี่ก็เตียงเดียวกันดีเช่นออกมาช่วงชวนอัชนาให้ชวนกันฟิล์มคูลโอเวอร์เละกันเราโอเวอร์เดียววางเห็นมีริรูเตกันตีนางตีเตมีที่ช่วงเตริรูเตปกันตีนางตีเตอารมณ์เวียช่วงชวนอารวงบวยปุยตูเตกวงโจนตูเตขานfull PP หักปงไอตัวเราขัดยังชวนอาจารย์จู่อากายด่านกันเสีย droplet infection เตกันเตียนาเล็กการจังตุยช่วงเตปนักไก่ขมิโลคอยปลาไก่เทกันติตาอารวงข้าได้แล้วกินอันจุคอยตัวเราว่ากวงชัวมันอีตัววางขันทีนอเมทีข้าอารมณ์ถดนเราว่าขู่ตัวโดนเราว่าข้าวางขันอันนี้จังข้าชวนไก่ดัชจันข้าอมโลจุกไงเนี่ยจู่วางชวนกวางโจนตู้เตโมขเตียงตันปกขันมาสวัวกลอฟบุญค่ะตกไม่ขเตียงข้าชวนตัวน่าเฮียนมุ่งตั้มตะกะกันเสียโควิดแค่ละทีเราเตปให้กันอินติมัววางเฮียน full PP เนี่ยเตกันบ่อยปุยตะโฟไม่ให้อัดรูเราวันนี้อมเสียตะกะชวนมีที่ไอชวนมีสิ่งบ่อยปุยตัวเตค่ะอันหลอมโซ่กันที่ไม่ยังขันมีวางขันบ่อยปุยตัวเตอันนี้เรา positive เต้นอมเทวางอินบ่อยปุยตัวเต้นนั้นไกลแต่เรานั้นมาสเตอร์วัวตัวละมาสเตอร์วัวกลอฟเตบุนตุติค่ะอันนี้จะจอกตาช่วงช่วงขัดเตียงprepare ที่เราหนูขัดชวนชุดเตียงเราอันนี้โตแล้วว่าวินาทีพอเองวางเงี้ยมีขัดเตียงที่กันวิวัฒกันติชวนมีที่ลำปังเราวางเดลวินวิตัวมีปุ๋ยกันปุ่นคอมขันนักกันเองไกลแต่ลังติค่ะเราไม่ชอบกับวางเงินรังเทียงเบลรังเทียงติไม่ละ
อามาเทียงเบรอินวุยเด็กค่ะอาชามีปุ๋ยปุ่นคมชัวอะไรเหล่านั้นจู่วางชวนขัดเตียงตัวน่าชวนให้มีที่อันเราอมปนที่ดังอาปะโหละเตไงนี่อาชานะอาชานะหุ่นเสียเตเสียมในชีนะขัดเตียงอาปะขันโควิดที่เตรวงค่ะกันถาเทนี่อมเสียตั้งแต่ชวนฐานบัวละดำโดยจังก็ฐานบัวละมันบัวผุดวุดเต็มบ่ได้เลยค่ะฐานบัวละหันผุดหันจังหันปุยเขรค่ะอ่างไอเหลมเราเนี่ยอมเสียตั้งแต่ชวนมีเที่ยจังขันกายเราอมโตแล้วว่าไม่รอจูบุยปุยตูเตโจค่ะกันฟิล์มครังไงไกมานี่เลยไกมานี่ค่ะกันเองกายพลังติค่ะเราอมโจค่ะจู่ดำโดยนาทีเตสองบอลดาในตาตินที่ลมเทเนียเฮ็ดสิกเฮสิปุยเตhiอโลนัสัตเวียวะดำโดอินเคลละวะอินละมาเตproof เจ้าเราเนี่ยไงอังชีเตปอินละมาเตที่ปัลอันเราอมเทนี่ขัดยังข้าขัดชวนขัดยังอินละมาดำโดยนาทีนี่เราอินละมาทีเตโควิดสิกายเสียเจียนเนี่ยหมอรินเฮเลมอโบราณอันเราอมชวนดำโดยนั้นที่อังเดียวเท่าขานสรังบอดี้แบกกันที่มอพลาสติกบอดี้แบกอะขันทุนตัวนี้อ่ะชวนบอดี้แบกปนลำปังค่าโซเดียมไฮโปรคลอไรด์บลีชิ่งโซลูชันกันที่ตั้งแต่ในอังเท่าว่าข้าขันสุกไฟกวางเทปข้าดำโดยนั้นที่ดันเดียวขันหันสุกไฟไม่ตัวนี้อ่ะตินอันกาเตอันนาร์จังเตะตุยชัวอัชัวเหล่านั้นอันนาร์เตอันกาเตโนปินะตุยชัวตัวเวนนั้นโนปินตัวนี้อ่ะชวนขมียสรางดาลัวนี่โตชวนอัลอมลุตุกโตแล้วว่าขตาปขันอเมริกาจะฟิล์มขุดทุลาบุยปุยตูเตชวนมาสเล่กรอฟค่ะอันวัวเงี้ยง่ายอ่ะชวนเงี้ยโมฟิล์มขุดเลยส่วนนั้น full PPEเดี๋ยวเราให้อัปรอนกันหักมาลำแมงเราเจียงแต่พอให้พลาสติกอัปรอนหันติไฟเลยไม่แทงจีเตขัดยังแต่ค่ะดูชวนมาลำบะเงี้ยโมอินเวนเลยส่วนอินเวนฟิล์มขุดนั้นหันพลาสติกอัปรอนมาลำบะหันวางจีเตพอค่ะอปอยเลมแล้วว่า full PPE เขาจะตัดปอยเห็นง่ายเลมแล้วนี่อาจารย์จะ full PPE ให้หักอาหารหักไม่ด่านแต่กันหักไปจนคนรู้มาไปจนบวยหักกันดิมั้งข้าวางคันกันติดรูหลังแค่เตียง full PPE เนี่ยนะกันติดจุบวางเห็นมีที่ช่วงแต่ตอนปะกันรู้กันติดดังมีเรานั่นมีผู้อยากกันเสียมเลส่วนนี้นั่นแหละจู่วางชวนขัดเตียงอันบ่อยปุยต่อชวนเราอมลุตุกตัวเราว่าไงนี่มิที่จังกายฮิจูตุนเชียงเขียนอันสวยเฮียเราอมวักเราเนี่ยมิที่จังกายฟิล์มคูร์ตะกะอันแฮนดิลชวนฟิล์มคูร์ตะกะอันส่งบอลชวนไงนี่ SOP อ่ะมาสเตอร์กลอฟเตอร์ขัดเตียงมังอันส่งบอลขัดชวนกายฮิสวยตัวเราอมเราเฮียนี่ก็เสียมันเช่นเราอมตัวปนไม่เท่ามาเสียก็เสียจริงนะส่วนเราอมเลวินก็เสียขัดยังค่ะอันนี้จู่วางชวนกันเราโอเวอร์ลุตุกังตีค่ะเราอมาเราโอเวอร์ลุตุค่ะง่ายแค่ละว่าตินขัดยังอินละมาที่อันเราอมขันอันช่วงเลยขัดแต่ค่ะอันเราไก่เวทีข้าวางขันอันช่วงเลยขัดแต่ปอฟิล์มคูร์ตกับมาสเตอร์ขัดยังอันนี้เวนค่ะง่ายจวนมีลักษณะการเสียงขันมาเมียงเท่าขันมิชิงอันปุ่นมิชิงอินไกด์อัตเลมนานอันเราอมปลินอะไรเราเทียงอินกอลค่ะดูดานนี่อาจารย์จะกินกอลเลยจวนมิชิงกันเราปุ่งโคมาค่ะขันอดัมเตโซกจังขันกันไกด์ดังที่เรามาทินข้ามีไกด์ไลน์บอกค่ะว่าตาขันกวางเตะรวงเตะเลยเรา
ti thiang liam dan tur kha a oma ta khan bleaching solution siam dan kha anda tela khata khan khamikai SOP a khan 1% bleaching solution hi man ania 1% solution bleaching kha a then chu powder form in a wangin siam chop te ngai thirani atlang pui thua supply om hi 25% te lo ni ta 25% atanga 1% solution kan siam don chuan 40 grams kha thir fian te thum hi 40 grams anga ngai deu ania khata khan 2 liter khat pola khabi khan akwang khami sanitizer kan ti anga man turin ta kha a body bag sarang tuam pon lampang han suk fainan le nge ni akwang pon lam han suk fainan te khan khatiang kha hi man turania tin amai ro chu siam sa da reng hi ahim lo wangin siam chopadar kar som ne palin hu vela chuan athar siam le zel turani ta kha chu veng tina po ti thea ngai nia chan chu siam chop the nia tin bleaching powder kha le mai tur te lo ve thota ka wa khan har se mem lo tura in lama po khateng khan lo om palta se har se em lo tura ngai nia tin arwang phur chung changa khatianga nge ni ti thiang hlim vek to ni wa khan motor arwang phur po kha a hlom lo ni kan tri veu thina film khurt lokam lawa Prof le englo ta buaipui te chuan bun tho chunga ya arwang phur na po kha khatia ka treat vek to ni wang khan ruang phur tan po khan a hlom lem lo mo film khurt ta kan che chon a hlom lem lo ani chu di phot te se a chiang khoping ka she kha pu Dr. Lalringmaia hi Mizoram ina kan in real bol na tu SOP siamna atel zinga mi nia ron soi chiang khop maya alom lo jeng kim kan thri atin PPE full PPE ati te pe kha chu a hak dan le a phel dan om thlapania khang kan ti le thelo pe ka chuanin keini tan hlom mani chu wang chuanin danin ka hria chu lo chuan SOP na a soya phei chuanin body bag ka kan da nu hi kan sanitize vek kan ti thiang lim vek nu hi an chung ten an du chuanin a mel an du chuanin a mai dalam pangkha hongila en the ti te ponia hlom mel amaro chu zukhoi zukwa zuchul angte kha chu ti tur kan ti tur ni mel lo chu wang chuanin hetianga hianin kan ma chon tur ala ni mai thei chu wang chuanin film khur taksi in zaum takin kan u naute khatiang kan lo nei le ni chuanin kan in song bol thei ni ti kha chiang khopin ka hre de chuan nge pumon te le pu Sangzuala hen zo dun nem mo han soi du te lo zon no Mitthi a hian mi virus a hi engthleng vel nge nun adam thayang ti le tong thu selawa thingtlanga ngai ruang covid awang thi te lom ta se ka khain pia ti tur nge SOP a kan ti lai te kha Mitthi a khan anon hun chung hi soi fak hi ahara research karania ai ga lo da na zir te hi ne ta amai ro chu khatianga kuanga da ni to kha chuat chua tur khom lowa kai na chance kha nge ni engma ron chok to engma ron chok to don silo tuam that tat le kuanga da ni to boxia khawang khan a virus lo pai pal po ni ta se kai na chance kha lo shim ta a root te kai dan te kan han sevek to khatrang kha chuan film khul lo taka an zup khoya enge ni arwang polythene tuam si lawa body bag da si lawa atui chuak akahnar tui chuak te ka tui chuak lom te a kha khan zuk khoya kutte sil file le silo nar te mai ten khoi kha chuan khatia chuan kai na chan som ta chu ti ni lem lawa kuang chua khatia om engma ti lawa an da kon ta kan nei lo kha chuan kai kha chu lom lem ne chiang khop mai enge pu Sangzuala han comment du te mo soi bel du te o mem chiang khopin ka hria ama ro chu thil pakhat aron soyanga khanin in lama rin hlel khatiang thi kan oma kanin song bol dan khat pakhat kan bel ve du chu entinan kan ring hlel ani chuan an bed sheet te an mut na te an towel an shuk na te eng muni kha I sanitize ve ngai in karinga khang te po kha film khur thula al kan lo om pal ve theya ne
positive te kan lo pung zel ni chuan khang te kha hriat belatan tha ve in ka hria kan ron bel ve dun a dik ka alomam khop me hun bi nei kan ni wangin khami chungchang bik te kha chu kan du tok to ri mai nga kan topic hlom ni na a hian an kal le doni la Mizoram hianin kan hriat dan chuanin poin ni thlengin mi sang ni zariat ling lo dawin covid kan lo ve ta der maya henga hianin ZMC lama kan Mitthi te Dr. Sangzuala te hianin an theng tokin data ten lo la khoman la khom mek zela tuna hian henga tang te hianin mi pui hriat tur thil ngai nom deuh te a kan ringa chung te chu Dr. Sangzuala hian minan thil se engemo kan hriat tur thil ngai nom te le thil tha te kanin zirna zel tur kanin venna tur te po tan po tang kai pon ni thenge Dr. Sangzuala lo somang pumari di mandari ter lo me I covid chungchang Mizoram dinhmun hi chipchiar taka zugzirna kan la nei lowa tuna soyang khan kan mandari terin soyang khan adatai kan la khom me kan zir mek zel ani a amaro chu hei covid chungchanga lo ngai ven deuh chuan kan hrianga ni tinin hei INPR department te le kan directorate IDSP section lampang le ZMC bulletin son ni tinin kan di chuaka khanga tangpo khana tlang pui chu kan hre thein rin oma a thok tu te po an fakom khoping ka hria covid tira tang khan ni tinin chatlowin kan la chhuah thei ania ti chuanin ka soitawang khan chipcher taka han zirna alo che alo nai kan nei chun na tangpo hianin I soizau tur le hriat tur poimo tam tak chu om ve thein ka ringa chung te chu kan soizor zoranga nimin thlenga kan data nei athar beran yeng chu chuanin kan test za thinwai khat sing khat sang thum zakwa som panga ani a chung zinga chuanin positive sang ni za sari somnga paruk ania kan test ho hi RT-PCR kan ti te TrueNet kan ti te le antigen test kha a total ania ti chuan tuna tak hian active case la vei mek kan nei ho hi mi zali somnga paruk ZMC ate quarantine center sang sang haten oma ti chuanin khanga tanga kan an chut khan positive rate hi za point pali ani a 2.5% ani ti chuan positive rate bi ka hianin 2.5% tho hian tun September thla khan India rama hian ati thaber kan nia lomom khopin ka hria covid dona kan thok thale ni ti po kha a hriat theinga amaro chu hengte hi thato kem ti te poi soizawa cha kom ka tia 2.5% India rama zong kan thavio amaro chu kan population kan la claim sia 2.5% poi la hlo thol om mei long mo ti te po hi soizau na hun kan nei li chon ki na soizau ila thain ka hria tin kan total test te poi kan test za te pe ei noi khat chong kan test to heng te poi a to kem kan test tam to kem ti te po hi soizau theina hun om chuanin kan la soizau turin ngai la thome ti chuan kumbit thlia bi khi ZMC bi ka khan kalu main kumbit thlia bi ka kan positive nei kan handa a hianin hei avei tamber hi kumsom hi pakhata tang kumsom li a tamber hi kumsom hi par kumsom thum in kar kan ni a heng hi chu thil tharpo ni che lo ati meang Aizawl a chuak rual le khati hanganga chuak tamber khami age group kha kan ni ani meya ama ru ta hianin ngai poimo zwal de wa chu kumsom noilam hei mi som sari paruk ka data hinimin pelama kan lak to ani a mi som sari paruk lai hi kan neya heng zinga hianin no sen hin tat nualam ni bokina nimin pia po kha no sen thathum mi admit tur kan nei ni khang kha angai poimo omzwal ka tia hanga khan nu le pa te no sen pom te chuanin inven na tur tam tak zir tur tam tak kan nei ka ringa nakina a inven na te kan soini chung khang te po kha soilan a thain ka ringa entein mizo te chu now in chok mei te le kan lo pom ve lok ti te kan ching khang te kha khang te po kha soi film khorangai don ni ti te kha lo ni ta selatin kum upalam hi kan nual boka som pa ruk kan ne nimin positive zinga pon kum som riat paruk mi positive an omani khang te po kha tu thiam lo nge niang pon an wak chua kan wa kai chu ni mel lowa an che kan che a chen puite ina kan kai ani mel khang te po kha film khorangai khop min ka hria ti chuanin hei mi pale mi chia kan an thianin
ngai nom ve do mi chu mi pa hi za som sari pariat lai hi positive kan ni heng hi I ama kang renga point khat a chon ami pa te chu kan chuak tama duty te kan kala task force ate po kan tama kan ti ni mai theyama ro chu za som sari pariat hi chu tamani chuta chuanin hei zirna study literature thren khata chuan mei chia hian an hormones te wang te po hianin covid do theina hi an nei bi kan ni ti te po oma maro chu kha kha chu I kan soi thei lutuk ni lo ma se mi pa hian karil ro lo ta ber zo chu mi pa hian a inven na lam hi kan tlak ti kan war lo zo ka miliang ti hi karil ro en om dewa za som sari pre ti chuan tam hlei deuh hleka suwangin a inven na lama hian mei che kan tluk lo deuh nianga ti te kha karil ruan om dewa ti chuan I district B khi kan a hianin toite kan soile Aizawl hi chu chiang sa ni kan tam bera lunglei le kolasi phian in hnai tak tak in an dot velea tin champhai lam khilam pangsai tol na thial khozol ti khin ti tha em em a positive fi an lan hi tlem khop me champhai phecha somni paruk ti kha angvel khan nia amaro chu hemi number ringot han en hian en thok ta thatok em ti chu ka tong huat thu suwa kan la test tam tok lo ngem ti te ril lu chon lo lang ve a amaro chu a in ven na te kan ti thatta at kan test tam box si a hetiang zat kan chau kan positive ani chuan alom hle tura kangaya amaro chu hami kan test kan positive atlem ringot hi ngai than la tur lutu kha chuang lo ti kha kan soi zo ve duanga serious case kan ti hiron sang tura ngai taila kan in ven na te kan ti thalo ni chon amaro chu tuna ri chuan ZMC ason khum hi zanhi le som panga vel kan neya tin ventilator poisom nga le ti chuang kan neya chuwang chuanin tun thut ta tan chuanin kan in ready ve khopin ka hria a percentage zong chuanin kan la hiam khop meya state dang ne in compare chuan state dang te phei chu kan thian te ne kan han te phei chuanin an ICU te phei chu an khat deuh dul to ni chuwang chuanin tunari chuanin sarkar che tha angreng ve thoin ka hria tinga chuan helama chuan che tha khopin ka hria kan in prepare that chu angai khop tho nangin tunari chuanin kan in ready khop mai amaro chu center hi chu zonbel rilruk zel hi chu nga in ka hria kha pusang zola soyang khan tuna yang ka hriat solo zon tun maya hianin ZMC asonin ICU wa panga en kolme kan neya chung jinga pani chu ventilator mang pathum chu oxygen pe ka en kolan le amaro chu boi thak do me bakha chu ICU da si lo uat pa ngai om si kha na anom thlat mai ni entir na nin pushroya kan dam lo ma saber kha kan mi thiam jok da soidan chonin a pneumonia nei khan moderate pneumonia anti chuan khatiang ang kha tuna hian ICU om si lo huwa ta son kan nei nu kalan titlat maya song te po so luti hai tu chu ani mela maro chu kha pusang zolan na soya khol le tuna men pawara chuanin kan la zo ve voi hati kha alomam khoping ka hria maro chu ngai than na tur chu ni chuang lo eng po kan ma chon thei chu wang chuanin kan sarkar po in po cha rang ngaya medical community po kan in po cha ngai ti chu achiang mai ome ti chuan hei tumdang ang lo dawin kan jinga hianin medical mi ni lo expert aron thua hei angai nom donin kan thria mi puite pon ngai thachak kan thria medical thil rungo thekan soi thina a fulo na lai tam taka oma chuwang chuanin pumon te aron tel hi kan lom tak zat zat ani chuanin ama hi kanan zo de big du chu hei kan thria COVID economy ti buaya kan ram honga India ram honga khovel honga chunga chuanin eng chen takin nge he COVID hianin kan ram in real bol na economy hi ati buai ti te hi zawdewin in thlasung mi lawin min han thil te se a put moderator ne economy ang zo ma soi hian soi chin tur thiam maharatin chu ba ga data hi duang hin om thachi alawa chuwang chuanin a database ang zong a soi phei chu a boi thakem ema chu ti rolin tuna kan dinhmun bi kan economy chungchang hian soi hi ma sa tayana economy han ti hianin hlom thumina then theya chu economic system khanin hlom thu om ta intinan agriculture and allied service and this is a zona buaipui kan ti don primary sector an tia
chu ta chuan mi lo nei le kai ngai ba ga ran vu kan tiang chi te asanga khoi ti te po ani we ka kha Mizoram economy hianin kami primary sector khanin za asom ni pariat kan economy hianin atho chuaka chu he sector bi ka Aizawl na mang le he sector in ha thi chu dan thang rang oma atlang pui chuan za asom nga Mizoram mi pui za som nga vel hi he sector in in ha anga ngai ani ta chuan chu sector chu anga inom em na chan chu mire thei kan ti ho habi ta kin thing tlang lam mire thei ho omna sector ani ta lo nei le kai hoya Aizawl ani ta kan rianga thing tlang lo nei chu Aizawl na ting tak tak ani lo te kan bi thina chu tiang vel ni wang chuan he sector hi ngai poimo ngai ta chuan agriculture and allied services primary sector a chuan in kan data kan hu china chuan in hemi lo nei big thai thar chu bi ka hi agriculture bi ka hian a tho hlok lutuk lowa chu lai chu a tho lo lutuk lo ti la a thang chak wak lo ani chu ti lai in he sector a tho hian in hemi ran vut kan tiang chi te sangha khoi te hi ma sona alo thang chak amar chu he poi a changin tla hiam le thina hemi kan momo em kan ele bar bul pui ber bu thar chu te phei hi chu asang fur lowa angai de urang hian akala tuna hian Mizoram ina kan bu momo ber momo hi bu fai kan momo hi kum khata hian metric ton noi khat sing riat vel ania chuta za asom thum pathum pel chu kan ramai kan thar chu ve in agriculture department statistics a chuan alanga maro chu ne mishing hi heitun covid len lai hian in mundang omhin ron ho form de uvek mea chuan amai chuan in kan demand poi sang do in rin oma chuan service sector sector panina chu industry sector antia secondary sector ten riboga hei hi thil siam chuana lampang te tin kan hriat lara chuan hemi quarry kan tiang chi te tin electricity te gas tiang chi vel hemi kai noi thil ho hi utility service ho hianin hemi industry sector hianin kan economy hian za asom ni paruk vela contribute ani athok chu ve ani chuan hei hi state dang hun danga chuanin hei aisang hi contribution ani thina he manufacturing sector secondary sector hianin ma sa kai ni chu kan thria kan rama industry lian om lowa tin kan industry nei te po small scale industry tiang chi te alo nia chu po avai de tho hianin informal unit te lo nia chung tani wang chuanin an contribution ne sang tak tak thelo chu ta kan soi du chu he industry sector a hian hundanga chu state changkang zo ga te dinram changkang zo ga te chun thil siam chu no lampang manufacturing bi ka hian in an contribution a sang e me ma second nia chuanin manufacturing big hian in a contribution hemi secondary sector ro po hian 2.2% vel chu ani a tho chuk tamber chu electricity te gas ti te tin water supply kan tiang chi utility service hi hei hian in za asom ruk chuang an tho chuak ta chuan industry sector a manufacturing sector manufacturing unit big thil siam chuan kan han nei ve ang chi ho hian in tuna hian in data kan nei nun ber a chuan sang ni som pade som pakua kumkal ta khanin mi sang khat zaruk som thum panga ta thokan omani tamwak lowa aro chu hi sokar data ka huni a he ropoi data dang po thu ka ringa chuan number of unit registered hemi thil siam chuan industry kan tiang chi hi sang ni som pade som paku hen za ni som thum panga Mizoram ena oma chu kan soi ta ang khan heng jinga tamber hi chu mi chorwak lo ten lo ne carpentry kan tiang chi workshop kan tiang chi te dang te ni ta ni chu mi kan soi kwal do na chan chu industry sector a mundanga chuan a tho chuak tam bera manufacturing bi ka hi kenne chu na tho chuak thim bera ni ta chu tlai te chu lo chin sia tai la in service sector le hi chu kan rianga mishing tha ni lo mi thiam na fin na le kan nge kan ting kan service kan tangkai theina a kan tho chuang chu service sector bi khini ta chu Mizoram economy na tho hlok bera ni ta ni chu India ra ma po ni thowa the north east state then khada point ani thowa za asomli paru velo tho chota ni service sector hian ni
chu ta chin chiangai ta chu chin chiangai han tila poimo ta chu he sector a hianin mirama chuan ramchang kang zo at state house zo at chuanin service sector ro private sector ho hotel kan ting chi te restaurant kan ting chi te tin he software company ang chi ho te kha ting ho khanan tho chuk tam me ma khang ho wang khan an economy kha kang op o ka chu ti line ke ni chuanin he sector bi ka tho chuk tam ber chu public administration chu sarkar na kan ting chi te lo ni tin a dot le chuanin trade and commerce te tin education le health he mi private hospital kan ti te tin civil hospital te poninga tin khami kai hoi lampang chi sim sim hanan thok chung hem ta ni chu a sector sang kan hiar po khanin miram economy a in nga na ho miram economy a chun agriculture a in nga na chu primary sector an in nga na bul pui chu agriculture lo ni ta second ni kha chuan in alo nilu tuk lo khami sector ro po secondary sector po manufacturing a in ta ke ni chuan manufacturing kha athok chu claim pol khalo ni le ta ni service sector po alo ni le ta chu tai ta ka chuan in kan economy in nga na bul pui ber ni ta chu public administration te nisina kan soi sum don na te khalo ni ta ni atak ta ka chuan in amul mangzong soi tai la sarkar na thok lo le sarkar sum hana hin kan economy hin ha ta ni tin soi tai la ka tai ta ka kha poi mo ta ni kan economy in nga na lai chu tai chu alo ni ta ka wangin tun covid len vela po hian mirama chuan an industry te an factory te an sum lo na hun pui te an hotel te an restaurant te khatiang te an beach te in an theater te an hun thelo wang khan an tur ta economy na tur ta keni chon khatiang kha kan growth driver alo ni ta sin alo ni lowa khatiang hotel lo kan local char to a so kan na tok lo le so kar sum han in economy kan ni wang khan in pathian zara so kan na tok lo alo so kan na tok ten hlon la ka so karin sum engem mo long man reng chuan in le ton puina NERG tiang chi te tin engem ma subsidy thil te lo pe reng chuan kan economy kha boi wak lo in tu thei kan local thei thung ta ni kan lo re thei to sa kan ti lo na ni kan din mun kha tiang lo ni to sa wang khan in ka soi fia thiam em ka hre chi alawa chu tai chu kan din hun ania chu wangin covid len lai po hen aram pum huap in ti tai la economy huap in kan din hun kha kan tla niam doi kan ti rual ati thei rualin ma se tuar na lu tu lo ong te pon kan lang thei ta chu ti line a section hoi lam pang heta so kan na thok om ve lo na te tin lockdown awanga na thok thei lo te sum don na in pat chung ko te chuan an tuar nai men thung ta ni tai kha ani dan tur ani ta an sui thi zela cha ko ma kun ka la reng ti ka lo de ka ani poi lo khala chumi zel thei tho tin kan soi du khala ka chu kha chiang ta economy ti ho na abik takin mithen khata hianin enge Mizoram chu economy po kan nemon le ti hi om pau ta economy chu kan nei te me umaya economy chuanin kan thar chu kan thral chu te tum pi lama kan spending kan man hang zong kha kan economy chu ni me ta hei mithiam tan soi thina economy chu ram mizia ramdan ang culture and history in hata va in economy hi khoi economy ma hi in ang che chom thailawan tia aron adikta chen pumon te soya khanen ke ni chonin ramdanga a driving force ka ni chon lo ni mi lo chu wang chonin chu de chung si chonin zona kan nei do chu Mizoram a hianin at khoi sector hi nge a tur na ber tile hei a do na ko a hianin enge kan ma chon tur kan shemi lawa khovel pon tuna Europe te po lockdown han puang le a lockdown te poi kan puang angai leng lawang ti po soi thelo wang hianin khang ho shereng si khanin engtin nge lockdown te hi puan dan te hi omangem mi hanwai nung mi har sa jok te shereng chung khan ti lai te kha nge chan thei ngem ne han abul thu de le train han soi ko le ta do ila kan economy ha nei sing khan so kan thok lo kan tia chu a direct join kan soi ta an direct chuan in so ka lai pui tong sum lo kala ni sarkar lai pui tong sum lo kal dan hi a romin soi tai la tax devolution an tia GST sarkar lai pui na sum le se sarkar kan lak in roma tang hianin Mizoram in san ve kan nei ta chu thati namo hianin sarkar lai pui tong kan dong ta ni in deficit gap grant an tia
sarkar sum in dai lo na tun ma lo om to vel a sai hian lo tai la khami kan in dai lo na phu ru na tur khanin finance commission in min luang ha sak ta chu na local thin bok ta ni thatin he ni khami pa hi kha kan in rel bol na tur tan tele sarkar mala nu tur ta na kan in ma na ni ta ni khami ba ka khanin kan state in GST collection na nei ve tang pon kan mu tho ta ni su tai chu tun April le August chung khanin GST revenue collection hi vaibel se somsari pahni kan lo nei ve kan state hian ni chu nikuma April le August chung anga chu nikuma August April le August chung han vaibel se za som hi pariat ani ta chu em je chu komin April le August chung hian nikuma mi kan phak lo na kha za asom li pathum minus 43% vel lo ni ta ni chu ti za chu no ta niam ta chuan chu ti rolin nia tax GST collection indiram kuma tang thima wangin kan base ang kan mulo ani chu tiang data chu nei har me mani le lama chu nin sarkar a handi la RTI nen an de ko lo fe chu kan nei thei lo wangin a data ang zon chun soi talawila maro chu kan state ina kan sumo mo za thi hemi sarkar na thok lo le sarkar in rel bol na turatan e kan mo chiang sa hi vai bel che za sari som nga vel ani ta ni vai bel se sari som nga chu da chu anin sarkar na thok lo le pension lo vel hin vai bel se za li som ru pariat vel tin kan mo ta ni hemi pa ni hi kan mo mong za hi chu nei thei la chu ni sin kan soi ta ha sarkar na thok in lo mu ma thin an la thei nga kan tia ma chu tu na ta kan din mun ni ka chi lo wa group A le B hi chun hon la thei ri lo chu ani a hi le sum har san na wa te tin lak tir tum tak ta se su sarkar hianin ways and means advance anti RBI tanga poisa pu khian ti theidan hi chu om thowa maro chu kha apung nei poisa pu ka nei wangin khami kha anna ti ri lo nge tin lo ti to rang nge ka se chi lo wa chu tin su kan din hun ania chuan nia ni china in soi in zo lang kha ni eng sector hin nge turna ti lai kha chu lockdown an kal tak ka sum don na an kalpui thelo tak kha chuanin kan tuar na vek ani abi takin sumdong lian tele chung ho sumdong lian hnuai sumdon na in le heta aniam lam panga ni tin lo fa e jong ho khan tuar na vek ta ni sumdong lian te atur na na ni om ngo te te ri ru oma chu ti jong chuan han soi zau tai la tun hai hianin hemi an organized sector big ina COVID leng ripui leng awanga an chung godin hunina tok dan lai hi phak ang to ka hanjir te hi kan tum de leka tuna hian BSUP a cheng ho nera in survey kan nei me ka chuta ron lang chiang chu survey hi ala zo lo de leka tuna ka hu china chuanin COVID len ma a sum laglu in COVID lian nu sum lak lu atla niam ve kani aron sang tu respondent zong song kan chung ko sum lak lu tla niam an ti ve kani chung ko Aizawl survey hi nei kani tin atla niam nei athena chuan 50% te ni athena chuan 80% te alo ni a chuan in ezonen har san na to pha MT hi chung BSUP a cheng chung ko howa chuanin za asom kwa point pathum chu a family ang zong chuanin family som ko pathum inamin san na chuan family som riat pali hianin kan chung ko ezon na in har san na to pha anteni za som ko point pathumin chuan za apa ko point pasiro chu kan to pha lem lo ve antia chuan chu ai serious de zo chu bi COVID-19 lena wang hianin poisa in pu kem chung ko san na wangin ti zo na kha za som nga pariat hianin poisa an pu ka chuan za asom li pakhat za som li pahni veleng chu hian an puk lo thunga chuan an poisa puk hi a figure ang zonga anon soi chu cheng sing ni te cheng sing ni sanga cheng sing riat te alo ni fura chuan tun lop ta na wang hian in sum lak lu akiam MT kha akiam ti hi za asom ko pali point paruk ania chuan akiam lo ti hi za ap panga point pali an ni chu family ang zong chuan tlem ten ni a chuan angai nom zong a soi chuan in ngai nom te me chu an ni ho jing a hian ni tun lockdown awang hian in
car khat dai chom me le tun lockdown nuwa ka zong na khari ta tun hai te car khat dai chom me le cho e tur in che kho lem ti kha lockdown thu puan thu tani wangin lo in che kho sa kha za lo in che kho sa ti la car khat dai lo nei sa kha za asom ru pali point pangan de lo nei sa mi lo kha za asom thum panga point pangani chuang je chu he lockdown puan thu thianin mi re thei zual kan tim ei tai lo tong ka mo lo ni ta se khang ho za asom thum panga wel kha su na takin lo hong reng mai ti kha chiang ta chuan angai nom le si lai chu he tianga ri pui do tu ra sarkar ina lockdown na puang hi in pompui am ti kha pompui tu kha za som sari pathum chuang ani le ta loi si awareness level kha rin ai ta kha na lo tha atin ni si na a ti te kan soeng do kha ni ri pui leng tor ai chuan in dam phot bu na kha te ma adin mun har sa tu zo je pon lo om tho ni ti kha a lo chiang heng me ya chu ti rualin covid ri pui in kai so dan hi nangwani doctor tan po interesting a karin chu he zo na ka tel chu awareness in is haim a invent dan hi in the chiang em ti zo na kha za asom ko pariat point pa huain a invent dan hi kan the chiang e ti chuan za a point pakhat khan za pakhat point pakhat khanin kan the chiang lo han ti thum ta chuan je chu mi pui no pui point invent dan lai chu kan the chiang a lo mom khop mai hei hun nei kan nia han ngai thak view te po cha ko ma amar chu pakhat toite kan zole du ram chu thil re reng hi aron thlen hianin enge achiat na lai om ta ma se khami phena khanin enge rem chan na khalom be ti of sa train opportunity in te chu wang chonin tun covid boro ga point a threat tam tak chu he kan tong mek ta khalai ka ra khan kan zoram mi puite tam tak ai bar zong tan hianin enge rem chan na kan lo zon ve thena lai kan sum don na kan na thona ko ate hianin kan in her dang lam ve zeu thena tur te hi enge omini muem hi a om chu mai tin tam tak hi chuanin an lock puin ka sia ti mai ang i lockdown te covid 19 awang hete kan in ko khir na an om chota ka hianin chung ko tam tak hi chuan e zon na thak te point oma chin teu khani kan thlen pa chan chin bumi nen kan in bia chu ta asoi chu chung ko tam tak hi ani mi kom kwal tamane chome zuar in le ma chun taxi driver te pon lo nia ma se he covid an len ta ga hianin chome zuar in le ta te po an oma in chung ko then khat chu nu le fa nu zo ge na san pain chome zuar a fa a san pain na zuar bok ta chome thai chu an kar khat income po a lo bera cheng sing khat te ching sing khat sanga te ani a ve ve in ama a khating income nei phangai lo te kha an lo nei thata ne te atia chu ani karinga chu bazar pui khar ania chuan e ko therem chang ate chok tin min an zuar ta chu kan le lo thei lo wa khata khanin e zon na thar hi mi tam takin an nei pa opportunity thar hei ai hianin thalai tam tak hianin zuan du ta se chu delivery system in ton ai mu mal do hin an tram te po hi ka tia atel ni lo hianin a gram zong ate hianin pek thathapin deliver tai chu ti anga entrepreneurship ru puwa ronjong chu ka be chum ta se chu lok karinga tin chu ba ka delivery system a hianin e sum leng ba ka tamin karinga e tuna po thalai tam tak chu thil deliver the hin tamani ro zoran tam em ta tin packaging lam panga hianin e hei fur lo ral chodon ta ma se kan thai thar tam ta kha mau tuai ro tuai pickle ti tel ada that ang si a preserve nang chi ati a an siam khatam ta ramatin bakery lam panga po hianin home bake ang si hi an also em ta in data pakhat chu ni MYC record a hianin state on atanga lo ho ha thok thalai lo ho hi sang hi zaruk som thum pasari an oma chung ho jinga atam ber chu class 10 nuai lam pangan nia PG yang chi po tlema zong oma ka soi du sok ta chu heng ho hian e an zu om na ste ta an tho thin ang hati lai hianin rem chang da tho thei te po tam ringa chu ti zong chu nin ron zuang lu ta se opportunity dang thar hi chu tam karinga tin hemi
sum do na mai ba ka nge kan ti ang zirna lam panga po hian hei tuition ang chia online class te kan lu la ta ni zirti tu chuan khami du khop lo khan du le pa tam tak hian ni tuition min pe thayam ti a thalai le khatiam college ka lai ang chi te chu ta class nim ho tuition han pe thei chi a khatianga sum le pai la lu na rem cha mang the po kha an om no ling da hria chu te han tam po chuan in zirlai tan po class an kal thei chung lo a online class aten pa in mi thang zirti le chong a ho le te ang kha kong chu ko in ka hria he to lam kan lo nei a hun kan la rei de ul ka kan mi thiam te hi eng ma toy te in mi kan mi zo mi pui te thu cha tur covid chung chang an nei chuanin pu mon te train tam tai la toy ten hunin pe diam diam tiang nia tom na lam panga ta na kan soi du chu mun dang an nei ve lo khovel ram dang poin an nei lo mi pui sarkar le tlongai pol ko ran rual na aro pui em ma chu kan von nun zel he tinga thei to kan ran ho chuanin he hri pui po hi kan do ne thein ka ringa maro chu kan in thla da ro chuanin harsana chu kan tok thei tho chu tilai kan soi du chu he hri hi lo zual zel ta se lo leng tong thu se lo wa lo dar zau zel ta se lockdown te po ani lo pon lockdown kan ngam che to lo ni pon in kho kir na sa zo to po kal pui don te la a boi thak ngam ti khari ro lo langa ma se kan han soi ta ang khanin tle ma din mun har sa zok te pon sarkari na hri pui le na tur leng ve na tur ta na lockdown an han ti te kha chun lo pom thiam zel mai ta chu ti rualin chung ko din hunai ang lo wa chung ko har sa zok te veng tina thler tinan oma chung ro chung ngai sak tai la sarkar po hianin tu ma ril tra man om kan phalo ni ti te tin ko than le tlomai pol te pon tran la tai la kan veng chung kan hum chung a khati anga le ina har sana to te kho sak phung har sana to dam do in kal ngai en kol na tura sum le pai nei lo te kha indom kang to ni la tang rol tlang ila chu lockdown po hi alakal pui zel ngam mai theya tin lockdown che lo pon ka ting ho kan in buaipui hi chu ngai ni e zon na tam takhi a chat lak tat me ni khatlai kha ka ri ruina om de le ka tin a top na tak ta kan soi du chu nia e zon na thar kan han soi ro khan lo nei lam pang amin kal na sa thlai chin te chome le bar lam pang mi an kal na sa ma ni khu kan ho na sai ve mani Aizawl po Aizawl lom thin zen lai po ma ni khu thingtlang kho kan ho a ting khan le nai chuanin chome hi lo ve lai chuanin kan la zia vio po ni na langa tun ai kan tran thei phei chuanin ram changka intina Netherlands te khu Europa population density san ber na jinga mi ni ta an ram nei chung kun mang tangkai in chunga te thlai an ching ta ti khanin khowela ei tur thar chhuak tam ber te jinga mi ni theini chuna top na tak ta kan soi du chu he hri hi eng anga na pon lo la kang ma se a top chin na nei don ani hri pui leng re huwa kan ram hianin he hri kan top na hi a leng re nuwa khan en tin nge kan ru le theng kha ai thajokin en ting nge he hri kan man tang kai theng indo pui lo zawa post world reconstruction ten te khating deuh khanin post covid plan te kan nei lo khi ngai nga hria khami hri leng zo nuwa chung ko in e zon na thar te kan zu anang kan chung ko hi he hri wa kun me tur hi kan ni lo hri leng zo rol hianin kan tho chuanga kan in sang waranga hri awanga kan torna te kha kan la mulet le don ani ti te khari rum ta se theng ka hria black death kha khowela hri puya chuna ra thak barun ti ma se black death kha om lo chuan middle ages kha top thei don lo ni dark ages an ti kha black death azawa Europa e zona thar labor tharan ron chuang ka ti khanin renaissance lo thleng ado ta industrial revolution khowel kha sona ron thleng ta ni tian do khanin he hri pui po hi kan ram tan chapter thar bung thar ni thei se i kha kari rom de hle kan se pusang zola no me a top na kan soi du chu a in ven na bok khi kan soi non le duwa ka kan ma pumon ten soya kan hriat na he chuan a in ven na po kan hria mi za sum ko pa ko study nei na po a in ven na chun hre chiang ni amaro chu kan practice tlat lo ni mi lai te hi kan hon soi duwa covid tun pandemic chung changa chuan kan ultimate goal kan tumber chu covid wanga thi om lo se ti ania chumi tan chuanin ni china kan soi to ang khan kum upalam le te nat na ben von nei ho te hi in veng film khur le zualang u
ti kha ni sela kan soi thin ang kan mas wo te po hi midang ta na mas wo kan ni ti te in hriaila ka keima himnan midang in mas an wo ni midang himnan ke in mas ka wo ni ti te shenon leila I social distancing kan ti te physical distancing kan ti angin kan thak to in kan ngai naton na te in nai deuh sela taksa ro chu in hlat sela khawa khanin in venda kha poimo a exercise te ngai poimo ila ka soi thina kan thian te bula chuan exercise te poimo mema kar khata ninga chung tal mini som thum tal hi exercise tur ni ti te ka soi thina khang ka ngai poimo mema kan ron soi duwa ti chuan a top bera chuanin he covid a hian hrileng a hianin kan tran rual na atel lo chuanin kan hne don lo ni chuwangin mipui te I tang rualila kan vain he hrileng hi kan hne thei don ni ti kha atop na kan soi don nirsele Dr. Lalringmaia die hey bizote hi thil thar kan ti hian kan ti ruai thina ma se kan pe rei lutuk lo thil hi thil enge mo hlaum kan nei te po hian kan han hlau ruaya nuwa kan ngai thalia khatiang chi deuh kha bizo mentality hi nia hemi covid chungchanga po hetiang hei covid awanga thi chungchanga te po anom tir chuan kan la hlau thonga kan phili deuh hlek thina ama ero chu film khur taka ti dan tur sarkari na duante kan zom chuan kha khan kongro na sataka suwa kan riat angin HIV ron le tir te po khan HIV awanga thi ne kan riat te kha kan hlau thong em baya kuanga heta omreng si ka heta in kila thu po kha kim ki choi na thuwa hlau em baya amal chu khatia bo ro ka valega va kai thei got kha adilawa tuna chuan khatiang em phang kan hlau to lawa HIV wanga thi te po in vui pa ngai kan in vuia asan pa em min kan ti to lawa khatiang deuh hlek khan covid thi te po hi vui pa ngai in film khur taksi in a vui the ni ti kha kan hriat a tha in ka hria alom ame wala ti khan kan hun top kan lo nai don tonga mizo te hianin covid chungchanga hian zirtur pakhat kan nei chiang em ka hriat chu sum chungchanga hian kan chu khlek dan ni kan thla ka ngaya mizo te chu kan hriat dangin kan ne ang mang pop kan nia chu wang chon tuna hi chu anin kan du ni lawin kan mamo lei kan chin hi atul toin ka hria tin kan sum nei te po savings call thiam da tha thiam te kan zir tur ning ka hre te chu anin covid hi kan la chiang lawa tuna po India ram sarkar in vaccine a base ya ti nge kan nei dong kan thelo chu wang chu anin covid dona na thaber nia ka hria chu thuwa ina ni chu wang chu anin sarkar in kan ti tur ati te ti lo tur ati te hi thu takin zomila ti chu anin covid dona ko hin a rural tu jing kan tel lo ni mai thei adam lo enkol tu kan tel lo ni mai thei local task force village task force le a police sipai kan ni lo ni mai thei amai ro chu sarkar ina dan azam te kha thoi ta kan ti chuanin covid dona ko nga tho hlok berpol kan ni thei ni ti mi pui ni hriaila chu wang chuanin kan chung ko en kolangai kan veng en kolangai kan ram en kolangai chumi tur chuan kan dam ngai ni chu wang chuanin mizot puite dam reng turin film khur taka thoi taka kan ni tinun mang turin kan in cha non du ni te chuan top nan mani lo kan chan tak pu sang khu ma chung te na mizo mi puite thu min cha kha an chenon le ka duwa pu sang khu ma thi na hi thi mal som na ni ro se he thi na hi anin mizo mi pui nun tam tak chan him se kan du an ti kha mizo mi pui te hian kan thin lungai vong rangangu ti chuan voina kan mi thiam kan som te hi anun lu tak senga helaya an thiam na te mi pui mizo mi pui ta na an hun te mirun pek saka wangin kan lom tak seta emoti mingin lom tu kan soya ti khan voin program kan soi te chin chu khati zong khani e kan lome